Pozdrav svima, evo kako sam i najavila na našim mrežama, danas ćemo vam nešto više reći o našoj usluzi koja se bavi vidljivosti i promidžbom. Ako ste poduzetnik, vodite organizaciju ili radite na EU projektu i treba vam pomoć oko same vidljivosti, promocije ili organizacije, ja ću slobodno reći da ste sada zaista na pravome mjestu. U ovom videu ću vam objasniti što sve radimo, kako vam možemo pomoći da profesionalno i učinkovito predstavite svoj projekt ili brand, bilo to online ili uživo. Ono prvo što vam nudimo to je izrada web stranice, znači krenimo s osnovom web stranica, danas svi googlaju i ako vas nema online, ja ću reći da ni ne postojite danas. Radimo moderne, radimo možda drugačije malo stranice, brze web stranice koje nisu samo estetski lijepe, već funkcionalne i prilagođene korisnicima. Vodimo računa o svemu, o strukturi i dizajnu, do SEO optimizacije, brzo učitavanje i integracije sa društvenim mrežama ili kontakt obrascima. Bilo da trebate nekakvu jednostavnu prezentacijsku stranicu ili nešto složenije poput portala, tu smo zaista za vas da vam to riješimo vrlo brzo, profesionalno i prilagođeno vašem brendu, što bi značilo da sa svakim našim klijentom sjednemo, poslušamo vaše želje, vidimo što točno želite, jer jako nam je važno da je stranica odraz vas, to je vaš proizvod, vaša usluga i zaista je važno da ste vi najzadovoljniji sa njom. U ovom slučaju želim napomenuti da ukoliko imate neku stranicu već, a možda niste zadovoljni, nešto bi mijenjali, nešto bi dodavali, također radimo i te stvari. Osim same web stranice nudimo i outsourcing marketinga, znači mnoge firme nemaju vremena ili jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta da bi imali vlastiti marketinški tim i tu zaista uskačemo mi. Što to znači, što to uopće radimo? Znači, preuzimamo cijelo vođenje društvenih mreža, pisanje sadržaja, izrada kampanja, analiza rezultata, izrada web stranice, održavanje web stranice, nekakav dizajn novi ako želite, ukoliko želite nekakve letke, vizitke, apsolutno sve. Ja volim reći što vam padne na pamet oko marketinga, mi u tom slučaju to odrađujemo, tako da vi štedite vrijeme, novac, imate cijeli tim stručnjaka koji brine o vašoj apsolutnoj cijeloj promociji. Sljedeće što nudimo od naših usluga je dizajn i fotografija. Kao što znamo, uz dobar sadržaj ide i jako dobar vizualni identitet. Nudimo grafički dizajn svih promotivnih materijala, kao što sam rekla, logotipa, brošura, banera, prezentacija i više od toga. Također radimo i profesionalne fotografije, bilo da trebate fotografije za web, društvene mreže, nekakva događanja slikat, kampanju, sve usmjereno na to da vizualno ispričamo priču vašeg brenda ili projekta i možda ću reći da se tu onda razlikujemo od drugih po tome što zaista ne radimo klasičnu fotografiju, radimo fotografiju sa tim da se osjeti i vaša duša i srce vašeg usluge i proizvoda, jedan storytelling u kojem je zaista vidljivo to što radite. Ukoliko nas pratite i što ste također vidjeli na našim stranicama, radimo organizacije događaja i odnose sa medijima, organiziramo evente, pres konferencije, radionice, javne prezentacije i druge vrste događanja. Brinemo zaista o svemu, od same pozivnice i scenarija do opreme, prostora i nekakve tehničke podrške. Osim toga nudimo i odnose s medijima, znači šaljemo, pišemo PR obave, dogovaramo suradnju sa medijima, pomažemo da vaša priča dobije vidljivost u javnosti. I sve to radimo naravno po pravilima struke i uz puno iskustva s EU projektima, institucijama i sektorima. U samoj organizaciji je možda najvažnije da sve ide nekako svojim tokom, kako bi se reklo, i mi zaista cijeli naš tim to radi da vi u pravilu ne osjetite da se nešto organizira, to je naša briga, stres je naša briga. Nama je bitno da na kraju sve ide onako kako smo se dogovorili.
Ono što još nudimo, znači na kraju, to su Google Ads kampanje. Google je danas, i svi znamo, jako važan, tako da ako želimo brzo doći do neke ciljane skupine, tu su Google Ads kampanje, oglašavanje na Google tražilici i partnerskim mrežama. Nudimo kompletno vođenje kampanje od istraživanja ključnih riječi, postavljanja oglasa do analize rezultata i same optimizacije. Naš cilj svakako nije samo klik, nego konkretni rezultat. Želimo da imate više upita, više rezervacija, veće prodaje ili što veće prepoznatljivosti. Što je možda zaključak cijele ove naše usluge? Ukratko, znači ako tražite stručan ili fleksibilan tim koji vam zaista može pružiti sve na svakom koraku, od strategije do same realizacije, radimo s poduzetnicima, javnim institucijama, udrugama i projektnim timovima koji zaista žele vidljivost, kvalitetu i stvarne rezultate. Slobodno nam se možete javiti putem web stranice, svih naših društvenih mreža, e-maila. Zaista, evo, prvi korak je najjednostavniji, samo nas nazovite i dogovorite sastanak, a ostalo prepustite, ostalo je naša briga. Vidimo se, čujemo se u nekom novom videu. Hvala vam puno. Doviđenja!